Rwanda Hot News, subscribe to my channel. Tubashimiye ko murimo kutwumva. Miliyari 7 na miliyoni 896 n'indi mibare irimo guhindagurika buri kanya niwo mubare w'abatuye isi uyu munsi. Turama miliyari y'abantu kandi turatandukanye cyane ku buryo buri wese afite imiterere ye ku giti cye. Gusa hari ikintu kimwe twese duhuriyeho: umubiri wacu. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Tugiye gukoresha imibare tuvuge kuri bimwe mu bigize imibiri yacu ndetse n'uburyo ikora kuva umuntu asamwe kugera avutse. Turibanda cyane ku mibare. Biraza kugaragaza amwe mu mabanga y'imiterere n'imikorere y'imibiri yacu tudatekerezaho kenshi. Uzi ingano y'amaraso umutima w'umuntu upompa cyangwa se ukwirakwiza mu mubiri ukanayakurayo buri munsi? Uzi inshuro umuntu yinjiza akanasohora umwuka mu bihaha buri munsi? Cyangwa inshuro umutima w'umuntu utera mu buzima bwe bwose? Ibyo tuvuga muri iki kiganiro biraza kugaragaza bumwe mu bushobozi n'ububasha imibiri yacu ifite nyamara tudatekerezaho kenshi. Biraza guhindura uburyo twitekerezagaho. Muri iki kiganiro tunabafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Ubaruzi ibikorwa by'ingenzi bigira uruhare mu mikurire myiza y'umwana. Tubahaye ikaze. Turi kumwe na Equity Bank. Equity, ishusho nshya y'Abanyafurika ikwitayeho. Mu binyabuzima byose bibaho, umuntu ari mu bifite umubiri ukora ibitangaza kuva avutse kugera avuye ku isi. Umubiri wacu ukora ibikorwa bibarwa mu mibare n'ibarurisha mibare rishobora gutuma wibaza uko ubikora ntupfe guhita ubona igisobanuro. Nk'urugero, cya kibazo twigeze kwibaza cy'ingano y'amaraso umutima w'umuntu pompa, ni ukuvuga ingano y'amaraso anyura mu mutima buri munsi. Ni litiro 992. Iyi ni imibare yabazwe n'abahanga n'abashakashatsi mu by'ibinyabuzima, by'umwihariko mu mikorere y'umubiri w'umuntu. Iyo ubizi icyuya, ujya wibaza ingano y'icyuya ushobora kuzabira mu buzima bwose uzamara kuri iyi si. Litiro 14,992. Iki ni icyuya cyakuzura indobo 548. Bitekerezwa ko mu buzima bwose hano ku isi umuntu arira litiro 67 z'amarira. Amenshi tuyarira mu bwana. Iyi mibare irenze kugaragaza imiterere n'imibereho y'umuntu, ahubwo inagaragaza inkuru y'urugendo rw'ubuzima bw'umuntu kuva abayeho kugera apfuye. Umuntu uko wamubona angana kose uyu munsi, hari igihe yigeze kubaho ari akabuto katagaragara. Twese twigeze kungana uko nguko. Akanyangingo kamwe kavutse ukimara gusamwa kapimaga umurambararo wa 2 by'igihumbi bya milimetero imwe. Ni ugufata milimetero imwe ukayicamo uduce igihumbi, noneho muri twa tundi igihumbi ugafatamo 2. Ngiyi ingano y'urugingo rubanza kubaho iyo umuntu akimara gusamwa. Aka kanyangingo kabanziriza utundi tubarirwa mu mamiliyari tuba tugiye kure mu mubiri w'umuntu, kaba ari ak'ubwonko. Bitewe n'uburyo selule cyangwa se utunyangingo tugize umubiri w'umuntu tuba ari duto kandi tukaba ari twinshi, kandi buri segonda umubiri w'umuntu ukaba urimo gukora utundi two gusimbura utwashaje n'utwapfuye, ntabwo abantu benshi bita ku mubare watwo. Hari ababara ko umubiri w'umuntu ugizwe n'utunyangingo miliyari 100,000. Kubara ubunini bw'uyu mubare ndetse no kuwumva biragoye, ku buryo babara ko utunyangingo tugize umubiri w'umuntu tumeze nk'umucanga uri ku kilometero 1 na metero 600 ku nyanja. Buri munota umubiri w'umuntu ukora utunyangingo dushya miliyoni 300. Birumvikana ko iki kiganiro kiza kujya kurangira buri wese mu mubiri we afite utunyangingo miliyari 9 dushya atari afite mbere. Utu ni udusimbura utwo twakoresheje cyangwa se twashaje. Uko umuntu agenda amara imyaka myinshi ku isi, uyu muvuduko wo kudusazura ugenda ugabanuka, ari nabwo umuntu asaza nyine. Utunyangingo cyangwa se selule miliyari 100,000 mu mubiri wawe turumvikana nk'aho ari twinshi cyane, ariko buri kose gafite umumaro wako wihariye, ari nacyo gitandukanya umuntu n'izindi nyamaswa.
tekereza ko utu tunyangingo twose tuba twaravuye ku kanyangingo kamwe ka mbere, ka kandi kakomotse ku mibonano mpuzabitsina abantu babiri bakoze, umugore agasama inda. Igihe habaga iriya mibonano mpuzabitsina, bimwe mu bigize intangangabo z'umugabo wakubyaye byihuje n'ibigize intangangore z'umugore wakubyaye, maze bikora akanyangingo k'igi cyangwa se cellule œuf gafite imiterere itandukanye n'iya buri kamwe muri twa tundi tubiri twihuje. Intangangabo n'intangangore bihuye birema umuntu mushya uteye ukwe. Iwanyu mwavutse muri abana 8, ariko reba uburyo buri wese muri mwebwe ateye ukwe. Asukwe, akunda ibitandukanye n'iby'abandi, afite ingufu zingana ukwe. Umuvandimwe wawe banakubwiye ko afite abandi babyeyi batandukanye n'abawe, ushobora kubyemera? Uzabaza umuntu ushaka uwo ari we wese uwo basa hagati ya nyina na se, azaguha ibisobanuro bigaragaza uburyo asa na nyina kubera ko bafite amatwi amwe, cyangwa se ko asa na se kubera ko bafite amajwi ajya kumvikana kimwe, cyangwa se ngo kubera ko bitonda kimwe, n'ibindi bimenyetso byinshi. Muri twa tunyangingo miliyari ibihumbi 100 buri wese afite mu mubiri we, kimwe mu bigize buri kamwe muri two ni akaremangingo ndangasano kitwa ADN, acide désoxyribonucléique. Niko kaba kabitse amakuru yose arebana na nyirako. Ibimenyetso byose birebana n'uwakomokaho biba biri muri ADN. Niyo mpamvu hari abakise akaremangingo ndangasano. Iyi ni nayo igena imiterere ya buri wese, uko areshya, ibiro afite, ibara ry'uruhu rwe, ubwenge afite, imyitwarire ye. Byose bigenwa n'aka karemangingo, ariyo mpamvu buri wese muri twebwe ateye ukwe. Ubu buryo impuguke mu myororokere zisobanura iby'aka karemangingo ndangasano cyangwa se ADN. Uyu ni Professor Steve Jones wigisha ibirebana n'umubiri w'umuntu muri College of London. Kubera ADN buri wese muri twe arihariye cyane. Njyewe nawe dufite nibura ibihumbi 5 bidutandukanya muri ADN zacu. Dans nos ADN respectifs. Bivuze ko nubwo jyewe nawe dufite ibice by'umubiri bimwe, ariko ugiye kubara ibyo dutandukaniyeho wabara ukarenza ibihumbi 5. Ufasha amakuru yose ari mu kanyangingo ndangasano kamwe k'umuntu umwe ukayakuramo. Ubwo ndavuga ya makuru atuma uwo muntu aba umwihariko ku buryo nta wundi muntu basa, ukayandika mu bitabo. Yajya mu bitabo 564 bifite ubunini bwagusaba kubisoma mu myaka 9 n'igice utaruhutse. Aho ni muri ADN iri muri cellule cyangwa se mu kanyangingo kamwe. Aha ni igihe wakwandika aya makuru mu bitabo. Umva noneho uramutse ufasha aka karemangingo ndangasano cyangwa se ADN, ugafata buri kose kari muri buri kanyangingo cyangwa se muri buri cellule, ukatwegeranya, ukaturambika hasi kamwe inyuma y'akandi. Uyu nanone ni Steve Jones. Si l'on mettait bout à bout, Uramutse ufashe ADN yo muri buri kanyangingo mu mubiri w'umuntu umwe, ukagenda uzitondeka imwe inyuma y'indi, uburebure zagira bwabungana nko kuva ku isi ukajya ku kwezi ukagaruka, ibyo ukabisubiramo inshuro 8,000 à la lune. Kuva ku isi ujya ku kwezi ni ibirometero 384 na 400. Gukora uru rugendo inshuro 8,000 ni ingano y'uturemangingo ndangasano turi mu mubiri w'umuntu umwe uramutse udutondekanije kamwe inyuma y'akandi. Niba utekereza ko umubare w'utu turemangingo ndangasano ari munini, none humva ibi ngibi. Uzabaza umubyeyi wese wigeze gusama agatwita akabyara, azakubwira ko buri umwe muri twebwe mu mubiri we harimo ikintu kigitangaza. Kandi koko azaba akubwije ukuri, kubera ko kuvuka k'umwana binyura mu buryo busa n'igitangaza. Gutera inda binyura mu gikorwa gishimishije ndetse biri mu byishimo bikomeye biba mu buzima bw'umuntu. Ibi birumvikanisha ko gutera inda binyura mu gikorwa cyoroshye kugikora, ariko ibiba bigiye gukurikiraho nta cyoroshye kibirimo. Mu guhuza ibitsina, iyo umugabo asohoye intangangabo, hasohoka intanga miliyoni 400. Intangangabo imwe ipima mikrometero 50. Mikrometero imwe ni kimwe cy'igihumbi cya milimetero. Mu magambo make, intangangabo imwe ipima milimetero 0.05. Kuva intangangabo ziba ziri mu dusabo twazo mu mugabo, ukaza usohoka hanze zinyuze mu gitsina, zinyura mu duheha duto cyane twitwa tube seminifere. Ni uduheha twinshi ku buryo babara ko kugira ngo intangangabo zibe mu dusabo twazo two mu mugabo zigende zigeraho intangangore ibi zitegerereje mu mugore, zikora urugendo rwa metero 7.
n'uburebure bukubye inshuro zirenga enye uburebure bw'abantu basanzwe tubona buri munsi. Mwibuke intangangabo imwe ipima milimetero 0.05 kandi ziba ari miliyoni 400 zose zishaka kubangurira intangangore imwe kandi ziba zoga mu matembabuzi afatira. Ibi bivuze ko urugendo intangangabo ikora kuva ivuye mu mugabo ikagenda ikagera mu mugore warugereranya n'uko umuntu yakoga ahantu hareshya n'ibirometero 270 mu mazi afatira adatuma umuntu yinyeganyeza uko abishaka. Iyi niyo mpamvu intangangabo ziva mu mugabo ari miliyoni 400 ariko zijya kugera ku ntangangore zibarirwa muri magana. Izibarirwa mu magana y'amamiliyoni ziba zapfiriye mu nzira kubera umunaniro, izindi zatorongeye zabuze inzira. Ahubwo ni igitangaza kuba hari imwe irangiza uru rugendo. Amahirwe nuko hakenewe imwe yonyine. Uru ruri mu ngendo zigoye ikinyabuzima icyo ari cyo cyose gishobora gukora. Iki ni igihe gikomeye cyane mu mibereho y'umuntu kubera ko hari ubwo izi ntangangabo zikora urugendo ruvunanye gutya bikarangira nta n'imwe ibanguriye intangangore. Intangangabo yabashije gusiga izindi ndetse no kwihanganira uru rugendo ikabasha kubangurira intangangore mu mezi 9 yabanjirije igihe wavukiye niyo wavuyemo. Muri za zindi miliyoni 400 iyo haza kugira indi ibasha kugera ku ntangangore mbere itari yo wavuyemo, haba haravutse undi muntu utari wowe. Uri wowe uteye uko nguko kubera ko iriya ntangangabo ariyo yabashije kwinjira mbere. Iyo hashize amasaha 36 imwe mu ntangangabo yabashije guhura n'intangangore biba byamaze gukora igi rimwe ndetse ryatangiye kwigabanyamo kabiri. Iyo hashize ibyumweru 2 ibinyacumi by'ibihumbi by'utunyangingo dushya biba byaramaze kwirema mu rwego rwo kurema umuntu mushya. Buri kamwe muri utu tunyangingo kaba gafite inshingano n'akazi kihariye mu kwirema k'uwo mwana. Nyuma y'ibyumweru 3 ubwonko bw'uwo mwana urimo kwirema ndetse n'urutirigongo biba byatangiye kwirema. Umutima uba wamaze gutangira gutera. Hano turimo kuvuga ikinyabuzima kiba kikiri gito cyane. Umwana w'ibyumweru 4 mu nda ya nyina abangana nk'akabuto k'umuceri. Mu byumweru bikurikiraho ibindi bice by'umubiri w'uyu mwana nabyo biba byatangiye kwirema. Ku byumweru 8 ibice by'umubiri byose bigize umuntu biba byaramaze kumera. Ikiba gisigaye ni ugukura kwabyo no gutungana ngo bimere nk'iby'umuntu usanzwe. Igitangaje ni uburyo ibice byinshi mu bice bigize umubiri w'uyu mwana biba byaratangiye gukora inshingano zabyo. Ku byumweru 14 impyiko ze ziba zitangiye gusohora imyanda. Aba yatangiye kunyara mu nda ya nyina. Uruhinja ruri mu nda y'uriya mubyeyi utwite ruzengurutswe n'amatembabuzi yitwa liquide amniotique ashinzwe kurinda no kugaburira urwo ruhinja. Muri ayo matembabuzi ni naho hajya inkari z'urwo ruhinja iyo rwihagaritse. Umubiri w'uriya mubyeyi mu bihe bihoraho usazura ayo matembabuzi umwana aba yogamo. Buri masaha 3 umubiri we usimbuza ariya matembabuzi ibyo kurya bikwiye. Ku mpuzandengo umugore utwite akora litiro 849 z'ayo matembabuzi mu gihe cy'amezi 9 amara atwite. Umubiri w'uyu mubyeyi ukora akazi gakomeye ko gutunganya aya matembabuzi, ariyo mpamvu umugore utwite aba akwiye kunywa cyane. Ubutaha umugore utwite ntabwo usaba amazi yo kunywa uzayamuhe mu gikombe kinini cyane. Uzakugisha inama ya banki nziza ashobora kugana uzamurangire Equity Bank. Aha, ese kumaze amasaha uriya muri phone ngo uri kwishyura ubwo ni amahoro? Oya sha, ahubwo urabona nabanje kuyakura kuri konti ya banki ubu ndayazanye noneho kugira ngo nishyure, ahubwo nyibutsa ya kode yo kwishyura dore ko nishyura bahita banankatasha. Cyo ubu muri ibi bihe bya covid ibintu byose bituvuna n'ibidukata amafaranga nabyo turi kwikorera social distancing. Ishyura na Equity faster nta kiguzi. Ishyura faster na Equity ukanza akanyenyeri 555 akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode y'umucuruzi akanyenyeri umubare wayishyurwa urwego birihuta kandi nta kiguzi. Equity, ishusho nshya y'abanki nyafurika ikwitayeho. Umwana uri mu nda ya nyina ku cyumweru cya 13 nibwo iyo bakoresheje ibyuma ababyeyi be baba bashobora noneho kubona uwo muntu baremye. Ku byumweru 13 umutima w'umwana uba umaze ibyumweru 9 utera. Uba umaze gutera nibura inshuro miliyoni 11.
ni igice cy'umubiri kiba kizakora ubudahagarara mu buzima bwose bw'uwo mwana. Kumva ngo umutima uratera ugakwiza amaraso mu mubiri byumvikana nk'ibintu bisanzwe, ariko iyo utekereje neza ku kazi gakorwa n'umutima nibwo usobanukirwa ibyo ari byo. Umutima uba ugomba gupompa cyangwa se gukogota amaraso mu buryo ubona bugoye. Uratekereza ko mu mubiri w'umuntu harimo imitsi ingana iki? Mu mubiri w'umuntu imitsi mike niyo minini ushobora kubona, naho ubundi myinshi ni iyitwa capillaire. Ni uturandaryi duto cyane ku buryo kamwe gapima 1/20 cy'umubyimba w'umusatsi cyangwa urundi rwoya. Babara ko imitsi yose hamwe yo mu mubiri w'umuntu ikabakaba muri miliyari 40 igakwirakwiza amaraso muri buri gice cy'umubiri. Uyu mubare niwo utuma bapima uburebure bw'iyi mitsi yose uramutse uyegeranije umwe inyuma y'undi. Ubigenje utya, iyi mitsi yapima ibirometero 99,779. Kugira ngo ugire igitekerezo ku cyo uyu mubare usobanuye, umuzenguruko w'umubumbe w'isi ni kilometero 40,475. Bivuze ko imitsi yose iri mu mubiri wawe bayirambitse, umwuka ujya utangirira aho undi uherera, yazenguruka isi inshuro 2.5, kandi we nta na metero 2 upima. Iyi niyo mitsi iyi pompe yacu yitwa umutima inyuzamo amaraso akwirakwira umubiri wose. Dr. Craig Smith ni umuganga w'indwara z'umutima. L'une des choses incroyables sur le cœur, c'est Kimwe mu bintu bitangaje ku muntu ni uko mu buryo butandukanye n'izindi pompe umutima w'umuntu ukwira mu kiganza kimwe. Rero iyo turi kubaga umuntu tukawumukuramo urakomeza ugatera. qu'il se coordonne et il bat régulièrement. Ngiyi pompe isunika amaraso agakora urugendo rungana nko kuzenguruka isi inshuro 2. Ariko se aya maraso yo abangana iki? Umutima w'umuntu upompa litiro 7,999 z'amaraso buri munsi. Umugore ugiye kwipimisha inda ku cyumweru cya 20 abwirwa ko umwana we ageze hagati mu mikurire, ariko abakiri muto cyane. Ibyumweru 20 n'amezi 5. Uyu mwana abapima santimetero 16 z'uburebure. Utunyangingo tw'ubwonko 250 tuba twirema buri munota mu bwonko bw'urwo ruhinja. Ku byumweru 20 mu nda ya nyina, uru ruhinja ruba rwaramaze kubona ibirango byihariye by'umubiri warwo. Uramutse uruteresheje igikumwe ukagipima, ushobora kumenya ngo ni mwene nde. Mu mezi 2 abanziriza icyumweru cya 20, ubwo n'imbere yo kugira amezi 5, uburemere bw'uyu mwana buba bwarikubye inshuro 16. Ni nk'uko ibiro ufite uyu munsi byakwiyongeraho ibiri 1,000 mu mezi 2. Umubyeyi ugiye kwipimisha inda ku byumweru 20 asamye, biba bishoboka cyane ko yanabwirwa igitsina cy'umwana atwite, kubera ko noneho kiba gishobora kugaragara. Ku mpapuro nyinshi twuzuza muri ubu buzima tubamo, badusaba gushyiraho igitsina cyacu, gabo cyangwa se gore. Kimwe mu bituranga, ariko se ku ruhe rwego? Ufata umugabo wese ushaka umukuremo imyenda, ku mubiri we uraza kubonaho imwe mu miterere ya kigore. Hariya amabere y'abagabo amaze iki? Igitsina cy'umuntu gore cyangwa se gabo kigenwa na chromosome Y yatanzwe na se w'uwo muntu mu gihe cyo gutera inda. Chromosome ni uruhurirane rw'uturemangingo ndangasano cyangwa se ADN ndetse na proteine bibaho igihe utunyangingo twigabanijemo ibice byinshi mu gikorwa cyo kubaka umubiri. Chromosome ziramuka 2, X na Y. Umugabo azigira ari 2 zitandukanye, X na Y zombi, mu gihe umugore agira X 2. Mu gutera inda, iyo muri za ntanga miliyoni 400 ziba zisiganwa buri yose ishaka kubangurira intangangore, yibashije guhura n'intangangore iyo ari ifite chromosome X, ubwo iragenda igahura na X y'umugore, kubera ko umugore agira ama X gusa. Ubu umwana uzavukamo aho ngaho akazaba umukobwa. Iyo muri za ntangangabo yabashije gusiga izindi igahura n'intangangore ifite chromosome Y, ubwo ihura na X y'umugore, umwana uzavamo akazaba umuhungu. Gusa ibi byose mvuze bifata igihe kinini. Mu mezi 6 ya mbere yo gutwita, buri mwana wese akura nk'umukobwa
yaba umuhungu cyangwa se umukobwa. Buri wese mu kwezi kwa mbere ko kubaho mu nda ya nyina abanza kubaho umukobwa. Ibice by'umubiri amera mu byumweru 6 bya mbere haba harimo n'amabere kubera ko aba arimo gukura nk'umukobwa nyine. Gusa iyo azaba umuhungu ni ukuvuga iyo muri chromosome zamuremye harimo Y, mu cyumweru cya 6 nibwo udusabo tw'intangangabo twe tuvubura umusemburo w'abagabo witwa testosterone, ugahita uhagarika kwirema kw'ibice by'umubiri w'abagore, ahubwo hagatangira kuvuka ibice by'umubiri w'abahungu. Niyo mpamvu n'umugabo w'ibigango wese aba afite bimwe mu bice by'umubiri bya kigore kubera ko yigeze kumara ibyumweru 6 ari umugore mu minsi ya mbere yo kubaho kwe. Umwana mu nda ya nyina atangira kumva ibibera hanze ku byumweru 17. Iki gihe ni nabwo atangira kumenya uburyohe bw'amatembabuzi aba yiberamo. Ku byumweru 20 bwo aba ashobora kumva umutima wa nyina utera ndetse n'umuvumba w'amaraso anyura mu mugozi umuhuje na nyina. Aya niyo majwi ya mbere uyu muntu aba yumvise mu myaka yose azamara ari muzima. Kano kanya urimo kumva amajwi yanjye ukamenya aho aturutse bitewe n'aho wateretse radio cyangwa se bitewe n'aho icyo urimo kumvira aho kiri. Kumva ibintu ukamenya kubitandukanya, ukamenya ko iyo ari inkoko ibitse, umwana urize, imodoka itambutse cyangwa se radio irimo kuvuga, kandi ukamenya icyerekezo iryo jwi riturutsemo, ni kimwe mu bitangaza bikomeye umubiri w'umuntu ukora. Gusa uburyo bigenda ntabwo aribwo dutekerezaho kenshi. Ubwongereza bwigeze kugira umwe mu bacuranzi b'ingoma bakubita ingoma ku muvuduko munini ku isi, yitwa Ben Griffiths. Ben afite ubushobozi bwo gukubita umurishyo w'ingoma inshuro 1060 mu munota. Wagira ngo ni imashini kandi n'ikiganza cye kirimo gukubita umurishyo ku ngoma. Hano arimo arakubita umurishyo ku ngoma inshuro 17 mu isegonda rimwe. Ubu ni ubushobozi bukomeye bugaragaza umuvuduko n'ubushobozi bw'umubiri w'umuntu mu kugenzura ibice biwugize. Buri wese muri twe ashobora kwirata kugira amagufa anyeganyega kandi akajya mu byerekezo byinshi ku muvuduko munini. Gusa gukora ibintu nk'ibi birasa naho nta kintu kinini bivuze ugereranije n'ibibera imbere mu gutwi k'umuntu. Mu gutwi kwa buri wese muri twe harimo amagufa 3 mato kurusha ayandi yose ari mu mubiri w'umuntu. N'utugufa dukora akazi ko guhindura amajwi yinjiye mu gutwi mu bimenyetso by'amashanyarazi bijya mu bwonko bwacu. Irito kurusha ayandi muri aya magufa 3 ryitwa étrier, ripima milimetero 2.6. Niryo gufa rito riri mu mubiri w'umuntu, ariko ibyo ryaburiye mu bunini rirasa naho ryabiboneye mu bushobozi bwo kwinyeganyeza. Aka kagufa gasa n'akamanitse kuri imwe mu mitsi iba hagati mu gutwi. Iyo ikintu kivugiye hafi yawe, amajwi yinjira ameze nk'imitingito igenda igatigisa ingoma y'ugutwi. Iyo mitingito ni ingenzi cyane ku bushobozi bw'umuntu mu birebana no kumva. No gutigita kuri ku muvuduko munini kurenza uko wabyizera. Moteri y'imodoka ifite ibyuma byikaraga cyangwa se byizengurutsa inshuro zibarirwa mu bihumbi mu munota umwe. Ariko uyu muvuduko wa moteri nta kintu kinini uvuze imbere y'umuvuduko wo kwitigisa kwa bimwe mu bice biri mu gutwi kwawe. Kugira ngo wumve ijwi ry'ikintu kivugiye hafi yawe bisaba ko aka kagufa ka étrier kitigisa inshuro 20,000 mu isegonda rimwe. Ni nk'uko moteri y'imodoka cyangwa se yindi mashini yakwizungurutsa inshuro 1,200,000 mu munota umwe. Ibi bintu amatwi yacu abikora buri segonda ry'ubuzima bwacu bwose. Gusa iki ntabwo ari cyo gikorwa gitangaje kurusha ibindi mu birebana no kumva. Amatwi yacu afite ubushobozi bwo gutandukanya amajwi atandukanijwe n'intera y'ibinyagihumbi bike by'isegonda. Ijwi rigenda ku muvuduko w'ibirometero 1240 ku isaha. Ni ukuvuga ko ijwi wumva rigerera mu matwi yawe yombi icyarimwe, nyamara riturutse mu cyerekezo cya kumwe muri yo. Ijwi ryinjira mu matwi yawe igihe ryinjira mu gutwi kumwe gitandukanyeho iby'igihumbi runaka by'isegonda n'igihe ryinjira mu kundi. Ariko ako gahe gato gutyo karahagije ngo umenye icyerekezo ijwi riturutsemo. Umenya icyerekezo ijwi riturutsemo kubera ko intera y'igihe ugutwi kumwe kuryumvira n'igihe ugutwi kundi kuryumvira ni kimwe cy'ibihumbi 100 by'isegonda.
kimwe cy'ibihumbi 100 by'isegonda ukigereranije n'isegonda rimwe ni nk'uko wafata isegonda rimwe mu masaha 24 bakaguha amasaha 24 ngo kuramo isegonda rimwe. Ntabwo mbizi neza ariko ndakeka ko utakibuka ibintu wakoze ku isegonda rya 14 ryo ku munota wa 7 saa 12 za mu gitondo uyu munsi. Amatwi yacu yataza kuba afite ubu bushobozi bw'ibitangaza bwo kumenya aho ijwi riturutse, ibikorwa byinshi dukora birimo nko gushobora kuganira cyangwa se kwambuka umuhanda byari kuba ari ibintu bidashoboka. Ku mwana uri mu nda ya nyina atangira kumenya ijwi rya nyina mu byumweru 28. Hano abari hafi kugira ubushobozi bwo gutandukanya urumuri n'umwijima, ariko ibi ni bito cyane ubigereranije n'iby'umubiri we ubu uzakora namara kuvuka. Impinja enye ziravuka buri segonda hano ku isi. Niba warayibyaye tuguhaye impundu. Umwana wawe yavukiye rimwe n'abandi 385 bavuka buri munsi ku isi. Bose bahuriye ku kuba bageze kuri kimwe mu bintu bigoye kugeraho muri ubu buzima. Buri mwana wese agera ku isi umutima we waramaze gutera inshuro miliyoni 49 kuva abayeho. Akanwa ke kaba karamaze gutegura hazajya amenyo ye yose. Buri ruhinja rushatse rwajya rwirata ko rwavukanye amagufa 300 mu gihe twebwe bakuru dufite 206. Ayo magufa 100 y'inyongera twavukanye ubu tukaba tutakiyafite yagiye yifatanya n'andi mu myaka 2 ya mbere y'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu igihorihori cyawe kitagitera. Kugira amagufa yose adafatanye ku ruhinja bituma umubiri warwo woroha, bikarworohereza mu rugendo rwa santimetero 12 zo kuva mu mura kugera hanze mu gihe cyo kuvuka. Byonyine no kuba umwana aba mu nda ya nyina agakura hanyuma amezi 9 yashira akavuka ubwabyo ni igitangaza. Akimara kugera hanze avutse ahita yinjiza mu mubiri we umwuka wa mbere mu nshuro miliyoni 480 azakurura umwuka mu buzima bwe bwose. Ibyumweru bye bya mbere ku isi byiharirwa n'igikorwa kimwe: kunywa no kurira. Yaba amashereka cyangwa se amata y'ifu, usibye ko atari byiza kugira ikindi uha umwana mu mezi 6 ya mbere usibye amashereka. Mu byumweru 2 bya mbere uruhinja rukivuka runywa amata cyangwa se amashereka akubye inshuro 3 uburemere bwarwo ku minsi 14 yonyine. 80% by'ingufu akura muri ayo mashereka cyangwa se amata zikoreshwa mu gukura k'ubwonko. Birumvikana kubera ko mu mezi abagiye kuza ubwonko abazabukenera cyane mu kwiga ibindi bintu birimo nko kumenya ibyo yumvise ndetse n'ibimuhumburiye n'ibyo abonye. Umwana w'uruhinja ufite ibyumweru cyangwa se amezi make, ikintu cyose kimugeze mu ntoki ubwonko bwe buhita bwohereza ibihumbi by'ibyumvirizo bigamije gusubiza ikibazo kimwe cyonyine: ese iki kintu ubu nshobora kukirya? Ubundi agahita agishyira mu kanwa. Twebwe twibeshya ko ikintu cya mbere dushaka mu byo kurya ari uburyohe, nyamara sibyo, kubera ko mu mamiliyoni y'utwumvirizo cyangwa se recepteur tuba mu kanwa kacu dushinzwe kumenya ibintu bitugeze mu kanwa, ibihumbi 10 muri two nitwo twonyine dushinzwe kumva uburyohe. Umuntu afite ubushobozi bwo kumenya ubwoko 5 bw'uburyohe bwonyine: ibirimo umunyu, ibiryohereye, ibisharira, ibirura n'ibifite ubundi buryohe bwitwa umami. Ubushobozi bwacu bwo kumva uburyohe buri munsi cyane y'ubushobozi bwacu bwo kumva impumuro. Hejuru mu mazuru yacu dufitemo ubwoya bugera kuri miliyoni 100. Mu mazuru yacu hari ubwoya buruta umusatsi uri ku mutwe wa buri umwe muri twe. Mu gihe ururimi rwacu rushobora kumenya gusa ubwoko 5 bw'uburyohe, amazuru yacu yo ashobora gutandukanya impumuro ibihumbi 10 zitandukanye. Niyo mpamvu ushobora kumva impumuro y'igitunguru mu iduka ry'imibavu ukamenya ko nubwo hari imibavu myinshi irimo guhumura ariko harimo n'igitunguru. Niyo mpamvu ushobora kumva amavuta yo kwisiga mu ikawa yo kunywa. Ni nko kukubwira ngo ushaka uducanga tw'umukara 2 mu mucanga wose wo ku nyanja. Ubu bushobozi ni nabwo amaso yacu afite. Ashobora gutandukanya amabara miliyoni 7 gusa yose ntabwo dushobora kumenya amazina yayo. Umuntu uvutse atangira gusiga ibimenyetso by'uko yageze ku isi nibura ku mwaka umwe w'amavuko. Umwana w'umwaka umwe hari ibyo yarakoze kuri iyi si ku buryo anapfuye hari ibyo yibukirwaho
kabare nubwo yaba yaranduje igikuta cy'inzu cyangwa se hari igikoresho yamennye cyonyine, ibyo abyibukirwaho. Mu mwaka umwe umubiri we uba warikubye inshuro zirenga 2 mu buremere kuva avutse. Igihe kinini cy'uyu mwaka umwe aba yarakimaze asinziriye. Ku mwaka umwe umwana aba yararyamye amasaha 5,957. Iyi ni iminsi 248. Twese turabizi ko aba yaragiye akangurwa nuko afite inzara cyangwa se kubera ko yiyanduje, ari nabyo bisobanura ko aba yaramaze ikindi gihe kinini arira. Ku mwaka umwe w'amavuko umwana aba yaramaze amasaha 490 arira. Aba yaranyoye litiro 265 z'amata. Izi ni biberon 1019. Izi ziba zaratumye yihagarika litiro 144 z'inkari. Aba yaritumye ibiro 39 n'amagarama 200 y'umwanda wo mu musarane, ariyo mpamvu aba yarakoresheje amakushe 2190. Iyi yose ni imibare igaragaza uburyo umubiri wacu wubatse mu buryo bw'igitangaza. Iyi ni ingingo tuzakomeza kuvugaho. Ni naho dusorera iki gice muri iki kiganiro twabanyemo na Equity Bank. Equity, ishusho nshya y'abanki nyafurika ikwitayeho. Reka noneho dukomeze iyi ngingo irebana n'ubuzima mu gice cya Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Ubaruzi ibikorwa by'ingenzi bigira uruhare mu mikurire myiza y'umwana. Impamvu ubuzima bw'umwana muto bwitabwaho cyane ndetse mu buryo buhoraho, ababyeyi bagahora bibutswa ibyo bakwiye gukora ndetse n'ibyo bakwiye kwirinda kugira ngo babungabunge imikurire ye, nuko ari ubuzima buba bukiri mu minsi yabwo ya mbere yo kubaho. Imibiri yabo ibikiri mu gihe cyo kwiga kwirwanaho. Niyo mpamvu ikintu cya mbere cy'ingenzi kigira uruhare mu mikurire myiza y'umwana, haba mu gihe ataravuka cyangwa se nyuma y'uko avutse, ari imirire. Imirire y'umugore utwite n'uwonsa ikwiriye kwitabwaho kimwe n'imirire y'umwana mu minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bwe. Mu kwita ku mirire, indyo yuzuye kandi inyuranye ni ingenzi, hibanzwe ku biboneka mu gace umuntu atuyemo, kandi ikaba imirire igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Kugira ngo ugire umubiri wiyubaka neza ugakura mu gihagararo no mu bwenge, bigusaba kurya amagi, kunywa amata cyangwa se ukarya ibiyakomokaho, inyama, indagara, ibinyamisogwe nk'amashaza, ibishyimbo, soya, ubunyobwa, inkori n'ibindi. Kurya kimwe muri ibi ngibi cyangwa se ibimeze nkabyo, ubwo ngubwo uba wubatse umubiri. Gusa ntabwo wakubaka umubiri ngo wibagirwe kuwurinda indwara. Kuwurinda indwara ni ukuwuha imboga n'imbuto zose. Gusa nanone ntabwo bihagije kubaka umubiri ukanawurinda indwara ariko ukibagirwa gushaka imbaraga. Kugira ngo umubiri wawe imbaraga, bigusaba kurya ibinyabijumba n'ibinyamafufu nk'imyumbati, amateke, ibikoro, ibijumba, ibirayi, wongereho ibinyamavuta nk'amavuta yaba akomoka ku nyamaswa cyangwa se ku bihingwa, ushyireho ibinyampeke nk'umuceri, amasaka, ibigori, ingano, nurangiza ushyireho ibinyamasukari nk'ibisheke, isukari cyangwa se ubuki. Ushobora gufata kuri buri kiribwa tuvuze ukabihuriza hamwe ugakora ifunguro ryuzuye. Ikindi gikorwa cyo kwitwararika kugira ngo umwana agire imikurire myiza ni ukwitabira gahunda z'ubuzima. Ibi birimo gupimisha inda inshuro zagenwe, ni ukuvuga inshuro 4, kubyarira kwa muganga, gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi n'uruhinja nyuma yo kubyara, kwitabira gahunda y'inkingo, gukurikirana imikurire y'umwana ndetse no kuboneza urubyaro. Ngizi gahunda z'ubuzima buri mubyeyi akwiye gukurikirana kugira ngo umwana akure neza. Ikindi cyo kwitwararika ni ukwita ku mwana. Ibi birimo gukangura ubwonko bw'umwana no kumwitaho kuva gisamwa. Birimo nko gukuyakuya inda, kuvuza ibihozo, kumusomera inkuru, gukina nawe, kumugaburira ufite urugwiro n'ibindi. Indi ngingo y'ingenzi ku mikurire y'umwana ni isuku n'isukura. Ibi ni ibikorwa birangwa no gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabuni, kugira isuku y'ibiribwa n'ibikoresho, kunywa amazi meza, isuku yo ku mubiri n'isuku yo mu rugo nayo ni ingenzi cyane ku buzima bw'umwana wawe n'umuryango muri rusange. Kubungabunga isuku y'intoki z'umwana w'uruhinja utarageza ku myaka 2 bimugabanyiriza 30% ibyago byo kurwara impiswi. Isuku yo ku mubiri ntabwo ireba umwana gusa, ahubwo inareba ugera aho ahurira nawe wese. Ihera ku gukaraba intoki nk'uko twari twabivuze mbere yo kumutegurira ibyo kurya cyangwa se kumwonsa na nyuma yo kumusukura igihe yitumye. Iyi suku kandi igomba kuba ku myenda n'aho abantu batuye ndetse n'ibibakikije.
ibi byose iyo ubyitwararitse ushobora kwizera ko imikurire y'umwana wawe izaba myiza. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Inaha dusoje ikiganiro Roziko cyo kuri uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi, naho utaha. Wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze cyumuna amakuru menshi cyatandukanye, ibiganiro, amakuru n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze.